Bismillahirrahmanirrahim. Lijep pozdrav svima. Ja nisam perfektna osoba i ne želim da ovim videom predstavim sebe, već da predstavim nešto što smatram da je jako važno za naše podneblje, dakle za Bosnu i Hercegovinu i općenito za Balkan. Ovo što ću sada pročitati, naravno recitujući na arapskom jeziku prvo, je zapravo Kur'an, potom prijevod Kur'ana, dakle dijelovi prijevoda Kur'ana od Miće Ljubibratića. Miće Ljubibratić je bio prvi prevodilac Kur'ana sa francuskog i ruskog jezika, koliko sam upoznat, ali evo ja svjedočim kao neko koji je završio 5 godina studija arapskog jezika da je njegov prijevod jako precizan. Nevjerovatno precizan. Možda čak i precizniji od određenih prijevoda, u nekom smislu, koji su bili direktno s arapskog jezika. Također, jedna važna stvar je da je on preveden u duhu, u slavinskom duhu. Dakle, preveden je u duhu naših jezika. Više nego što je preveden u duhu direktno arabljanskog jezika s kojeg se prevodi. Ali opet u isto vrijeme nalazi svoje mjesto u tom semitskom pogledu gdje vladaju određeni izrazi, određeni pogledi. Zbog toga ja ću pročitati sad na arapskom dijelove Kur'ana i kad god pročitam na arapskom prevešću, odnosno pročitat ću prijevod našeg dragog čovjeka iz naroda, kako god ga sad svojatao, Hercegovine, Južnoslavena, Srbina koji je vjerovao u jedinstvo sa, pod navodnicima, Muhamedancima, dakle s muslimanima, koji je zavolio poslanika Muhameda kroz Kur'an. U čast njemu želim da pročitam ovaj prijevod. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga, blagoga i milosrdnoga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Slava Bogu, gospodaru svega svijeta. Ar-Rahmanir-Rahim, blagomu, milosrdnomu. Maliki yawmiddin, vladaru sudnjeg dana. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tebe mi obožavamo, od tebe mi pomoći prosimo. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravu stazu. Siratal ladina an'amta alejhim, na stazu onije koje si ti obasuo dobročinstvom. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Amin. Ne onije koji su na sebe navukli gnjev tvoj, niti onije koji blude. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga, blagoga i milosrdnoga. Alif lam mim. A-L-M. Dalikal kitabu la rajba fihi hudan lil muttaqin. Evo knjige o kojoj ne može biti sumnje. Ona je kažiput onijem koji se boje Gospoda. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Onijem koji vjeruju u sakrivene stvari, koji uredno svršavaju molitvu i razdaju u poklonima dobra koje mi dijelimo. Alladina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Onijem koji vjeruju u otkrića od gore poslata tebi i prije tebe. Onijem koji tvrdo vjeruju u budući život. Samo će s njima biti njihov Gospod, samo će oni biti blaženi. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nevjernijem je sve jedno. Opominjao ih ti ili ne, oni neće vjerovati. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun azim. Gdje je bilo alim, ne znam, ne mogu se sjetiti, moram provjeriti. Evo do sad sam na pamet učio, samo sekundu.
azim. Bog je stavio pečat na njihova srca i na njihove uši. Njihove su oči pokrivene zastorom i strašna ih kazna čeka. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ima ljudi koji govore mi vjerujemo u Boga i u posljednji dan, a ipak nijesu u broju vjernijih. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Bolest se ulegla u njihovim srcima i Bog će uveličati tu bolest. Njih čeka grozna kazna, jer su oni proroke nazivali lažama. Piše lažama, valjda lažima, možda je greška u štampanju. Ili lažovima, ne znam. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Kad im se reče, ne činite nereda na zemlji, oni odgovaraju, mi naprotiv, mi na zemlji uvodimo dobar poredak. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Avaj, odličan prijevod. Avaj, oni nered čine, ali ne razumiju. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Kad im se reče, vjerujte kao što vjeruju toliki drugi, oni odgovaraju, zar ćemo mi vjerovati kako bezumni vjeruju? Avaj, oni su sami bezumni, ali to ne znaju. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ako se susretnu sa vjernijem, oni govore, mi smo vjerni, ali čim se u tajnosti sastanu sa njihovim kušačima, oni govore, mi smo s vama, a mi se rugamo onijema. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bog će se rugati njima, on će ih dugo vremena ostaviti u njihovom nevjerstvu da lutaju tamo amo. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oni su novcem istine kupili zabludu, ali ova kupovina nije im donijela koristi. Oni više nijesu na pravom putu. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Oni liče na onoga koji je naložio vatru. Kad vatra obasja okolne predmete i kad je Bog na jedan put uzme, te ljudi ostanu u mraku, oni onda ne mogu vidjeti. Summun bukmun umjun fahum la yarji'un. Gluhi, nijemi i slijepi, oni se ne mogu više vratiti na pravi put. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Oni nalikuju na one koji kad oblak pun mraka, gromova i sjevanja zatutnji s nebeskih visina, zatiskuju uši prstima zbog grmljavine i bojeći se smrti dok među tijem Gospod nevjerne obmotava sa svih strana. Nevjerovatno. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
U malo što ih sjevanje ne liši vida kad munja sjeva. Oni idu prema njezinoj svjetlosti, a kad ih u mrak utopi, oni se zaustave. Kad bi htio Bog, on bi im oduzeo vid i sluh, jer je on svemogućan. O ljudi, obožavajte svojega Gospoda, onoga koji vas je stvorio, vas i one koji su bili prije vas. Bojte se mene. Allahu akbar. Ja ejuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. To sam sad pročitao. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bog je zemlju vama dao za postelju i nebesa iznad vaših glava uzdigao kao zgradu. On je onaj koji s nebesa kišu spušta, koji njome čini da klijaju plodovi namijenjeni da vas hrani. Ne pridajte dakle Bogu nikakvih drugara, vi to znate. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَن نَّزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ako sumnjate o knjizi koju smo poslali našemu sluzi, složite vi daj budi jednu glavu kao što su njene i pozovite, ako ste iskreni, vaše svjedoke, one koje vi prizivljete pored Boga. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ali ako to vi ne učinite, a jamačno nećete učiniti, strepite od vatre prigotovljene nevjernima, koja će prožderati ljude i kipove. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Navijesti onijem koji vjeruju i koji čine dobra djela da će za stanište imati gradine orošene tekućim vodama. Kad god okuse hrane od plodova iz tih gradina uzvikivaće: evo voća kojim smo se nekada hranili, ali će mu ono biti samo prilika. Tu će oni naći žena čistijih od svake prljavštine i oni će tu vječno stanovati. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Bog se ne usteže pomenuti Bog se ne usteže pomenuti u priči bilo mušicu, bilo kakav drugi uzvišeniji predmet. Vjerni znaju da je istina što im dolazi od njihovog Gospoda, samo nevjerni govore: pa šta nam je Bog htio kazati pominjući nam ovakve stvari? Takvim pričama on zavodi jedne, a rukovodi druge. Ne, bit će zavedeni samo oni koji su nevaljali.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Koji kriše Božju pogodbu pređe ugođenu, koji razdvajaju ono što je Bog naredio da ostane ujedinjeno, koji čine nerede na zemlji, eto koji će stradati. Koji krše Božju pogodbu pređe ugođenu. Tako piše. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kako možete biti nezahvalni spram Boga, vi koji bijaste mrtvi, a kojim je On dao život, spram Boga koji će vas umrtviti, koji će vas docnije opet oživjeti i kome ćete se vratiti jednoga dana. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. On je vas radi stvorio sve što je na zemlji, svršiv to djelo, on se pregnućem uputi k nebu i sa svom savršenošću sazdade 7 nebesa, on koji se razumije u sve stvari. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kad Bog reče anđelima, hoću da postavim jednog namjesnika na zemlji, anđeli odgovoriše im, zar ćeš poslati na zemlju suštarstvo koje će na njoj činiti nereda i prolijevati krv, dok mi među tijem tebe slavimo i hvalimo i neprestano proglašavamo tvoju svetost. Ja znam, odgovori Bog, što vi ne znate. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bog pokaza Adamu imena svih suštastava, potom izvedah ih pred anđele, reče im, imenujte mi ih ako ste iskreni. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Neka je hvaljeno ime tvoje, odgovoriše anđeli. Mi ne imamo drugog znanja osim onog kojemu si nas ti naučio. Ti si znalac, ti si mudrac. I tako dalje, i tako dalje. To je bilo moje učenje na arapskom jeziku uz prijevod Miće Ljubibratića. Neka mu je vječna slava, što bio je način na koji se njemu pokaže neka čast u njegovoj kulturi i neki rahmet njegovoj duši. Nek mala dragi prihvati Bog uzvišeni, prihvati njegova dobra djela. On je čitao Kur'an preveo. Nadam se da je ovo bilo interesantno, zanimljivo, korisno koje god je ovo gledao i ništa ljudi moji, svako dobro, vidimo se. Ćao! Pozdrav!